India ram van duina de chu aram then oma India ram ngai thei holo tu ram panin an hual hi ni ram panin an hual kan ti hian ram ri anin trom kan ti na niang chu avan duai kan ti rual in India chuan strategic point thatak anei thung strategic point kan ti hian a om zia chu in do na lo thleng thut po ni se India chuan ral lo baina tur mun ram chang tak anei ti na ni khovel ram dang te ang bokin India po indo pui pathum na lo thleng thut theilaka aram mi te himdam taka anom theinan thei top chuin a thei ang angin ma alo la lok vea hei hi a in bua sei dan chu ni a geography wang hian United States ang bokin India ram chu fortress nation ania United States chu a mel maten bei tumpo ni se in phen na tur thatak tuipui lian le zau tak baka vurin tiang urin a hual vela India ramero chuan in phen na tur kul pakhat chi anei thungani marlama China omin Cold War hun lai khan America emo Soviet kema an sipai te ti luina manga norlu ani lonan rampani te chuan non alignment movement an sign duna amero chu ramri chungchanga an boina in fel lam apan thelo wangle China in Soviet Union lam aon le tak sia chuan India le China in kar po akhi chho le ta kumsanga zakwa somnga China in Tibet runin Tibet chu aram chung arin lu nuwa phei chuan India le China in kar chu akhina sa le zuala heta tang hian India le China in kar a boina chi hrang hrang chuak chho zelin anin kar chuan ngai aw hlei thei to meu lo ni ber chuti anin kar boruak a chiat zel ta ka chuan kumsanga zakwa le somruk le pahnia heng ram pani te in kara indona chuakin China in nena changa hei baka hian kumsanga zakwa somruk le pasari le sangka zakwa somriat le pasaria indona chuak le bokani amero chu makde umain kumzabithar alawin her chu meu chuan chung ram pani uile kel thun polang ni thin te chu lungrual takin ke an pen tuna kumsang ni le som thleng kha chuan ram pani te in kara in mu thiam lo na em om than lawa ma se ram re chungchanga boina achule ta ka wangin rampani in karam muanna khale chen lawom to chu thiaumin leido rama an chang le ta rampani in kara boina ta chuan zual lam pan zelin kumsang ni le som ni thlen meu chuan India sipai som ni nunna chanin Chinese lam point nunna an chan nuala hemi tuma boina chuak hi amma de tang to in China sarkar chuan alo ro man lok to ni ti US Congressional Investigation 10 an mu chuak nge ne chumi omzia chu China chuan engpo huamin India chu abai ti achiang le China na thil tum ti hlotling non lein India thunun chin atol kir tir le theidana hian he thil theng hin accident ani lauti ati chiang le ome khotlang lama ni se India chuan apmel makum hlun Pakistan machona kumsom sari chung in India le Pakistan hi tum engmozat in do to in India chuan airam te zok na na chu ngam le thinin nena an chang le nge thina amero chu Pakistan chun helpol terrorist chu aral thom le sum le pai ang zong tan puin India mai turin arwai tanta hewang hin India rama rol rala chathin helpol katnukin Pakistan Intelligence Service thiat puina in India rama chet anla ta thina nuclear ral thom nei ve rampani ta chu tundin munari chuan inti boilawa omin ralmuak takin an angina langa mase Pakistan in China in remna thuthlung Asia puita ka chuan India le China in kara non alignment policy chu ti topin alom ta China le Pakistan an tangrual ti India na hria ta ka chuan ngoi mai atum bik to haulo ni asangoi zon puitur azon angai vetin hriain khowela ram thil ti theiber pola ansoi US lama amit alen lo thei talawa ti chun India chun US nen in leichin na thatak an nei theinan ma la chho tran ta ni India le Russia hi in thian thatak an ni thina ma se Russia in amo phurna kan ti don nge ana atlin lo wangin anin kara boina neu chuaka chungjing a chon rampani in karal thuam thom that abik takin Su-57 a ati tur ati lo wangle Russia in China lam aona wangin rampani in kar chu akhi chawtana India chon hum suala dai to ani ti in frekarin a chhor tang kai thai tur ram satli ani lo lama amit lenin
in thian that puyatan adu mai baka ral thom chungchanga poni se mason zela do wangin khotlang lama aril ro seng tana India marlam ram ri hi Himalayan tlangin aveng him nein China non runtum engang poni se he tlang hian aven him that em awangin India tan chuan hlo thon tur em om lo ne hei takhi China chon hrefuin India le China in kara in dona lo chuak phut poni se India ram tana tran mun thalu tuk tur Tibet surunin achu sakreng ani Tibet hi India le China tan hun poimo tak nin abik takin China tan a poimo le suala chu wangin in dolo thleng thut thei laka anin hum him nan le Chedi sau tana lui poimo tak tak luan chu na hun ani wangin Tibet chu China tan a poimo le suala India le China in kar borukin siat lam apan zel tak sia chuan China chuan India chu nor chep dan tur ngot angai to ta atum ber chu Himalaya tlang atanga nor tom zel chu ne China in India Himalaya atanga nor chu emo toltura aduna chandang le pakhat chu India chuan Himalaya tlang zol te chu ahman tangkai a hlo wang ne ral thom hlom tak tak in bunna na man a hlo wang ani pakhata phakar ta reng reng China chuan sulai huna te chuan ral thom hlom tak tak abun lain India eroin engma bun anei velo ni chumi omzia chu China nen anin kara boina chuak poni se India chon ral thom hlom heavy equipment engma man tur anei ve thon lo ni van lama man chi ral thoma po China chu chungnung zok angin langma se India chim lam ne chu thil har sa tak tur ani India tan chuan leilama na chuan China chu a hlom hran lowa achan chu China chuan Himalaya huam chunga thunaina engmuzat nei ve thoma se leilama kher chuan India ne tur chuan ambei ve fe ngai don tlatani India na ngai poimo ber chu aram ri depa om khotlang lama mi Pakistan chu ni kum engmuzat Indian en boina nei to in tum engmuzat anin kara in dona hela chuak to a heng te wang hian Pakistan chun nasa taka turin tuna phaichon military lama poni se India chu Pakistan aina chungnung zoka India le Pakistan hi indolo poni se achan chezok tur chu Pakistan ni in mathei lavin Indian ne na changdon til chianga chutiang chu athleng ngatani chuan Pakistan sarkar tan po luhai fe na tham tur atling ngeang hei wang hian Pakistan chun indo alo chuak le ni pon mani inven himnana a nuclear ral thom te chu man a hre don lo thu a sei chuan a chan nuclear ral thom a hmanga nei ve chuan India din mun chu a khir ve viau mai theini ma se India po om mai big lawang Pakistan vona chan let nan le nuclear ral thom in India hong claim zok anei theinan India chon in deep strike doctrine duang chuaka India sipai te chu Pakistan ram chungan omanga Pakistan in a nuclear ral thom chu mangpo ni se amaram chunga ati puangai don ni chuwangin India tan chon chutite chiamin Pakistan nuclear ral thom chu a hlom lawa amero chu India rama thil hlom thei omero chu India Pakistan le China in kara in dolo chuak thut tang se China sipai te chon Pakistan a om hun an khor thei dona wangin India tan a hlom ve dewa China tan chon an ram run chu thil hlom ani lo pialama asipai te chu China ram pona athon cho thei wangin India tan tlom na chan sa sang hle ni China sipai te hi India sipai te ain an chungnung zok boxia heng ram pan hi te hi an tang dun ani phochuan India tan a hlom thei ni ma se chu tiang thil chu thleng lo tura ngai ni a thleng ani nga chuan India lama tang entirnan US ang te hi mathei lavin anin nol don sia chu wangin chung thil thleng tur chu an ngai ngam don lo chiang sani India hian har sanna le buina lian tham deuh nei chu arm industry nei thalo hi ni hei baka hian India chuan tun din huna military hardware entirnan indona man rural thuam silai military supplies motor le man no dang te han man mei tur anei chaw raw hlea chuti rual in India ram hi ram dang kop big beilo an line state ani angin kong le lama awan ne ang reng phian maya hei wang takin India chuan khotlang ram le Soviet Union tuna Russia ni ta te ang hi ama mo tur ang ral thuam adu athlang theini chuti rual in India ram chuan tunlai 5th generation fighters nei engram ma ko big anei lo wangin
din hun lai taka dinga turam emo ail puinen buaina lo nei thut ta ang sena turam main an ral thuam thaberber an man tir phal om love Russia ti lo chuan Russia hi sumlama an har satawangin an Su-57 siam chu puya India soma mase an Su-57 chu an base ang le tumanga an siam chu theidon lo mela wangin India chu ein nuk dok lea omzia taka chuan Russia le India chuan Su-57 lo siam chuak theita te reng poni se American le Chinese 5th generation fighter atluk don lo na sarap khlak lutuka chu wangin omzia anei tam don lo ni mani in ral thuam siam chuna industry anei lo ni chuan ramdang suppliers a anin nga ngai dona hei takhi a boi thlak lai chuni achan chu heng suppliers tenen in ti thiam lo na an nei ni ve chuan anin kar thu atop malani mai tunai hen India chuan defense industry nei tumin mala chho mek zela hetia malak rol hian India pointon har chho ve zelin lamtang tura thlang thoi thoi ni lo chuan technology ang zong in ramdang ain anu fual dona hei wang tak hian India chuan copy gram non-aligned state ani na chu zoi in thla dul ve shashatin China ti thinrim nan shrim po United States lam aon chho tanta Indian domestic teng siamatum arjun chu kumsom don lain anu fual to wangin kumsang ni le som pathuma India sarkar chuan lo theilovin teng te zok alai lo ngai ta hetat no fual kan ti hian arjun siam zo man turanga anin ruang man huna an siam zo man lo tina ani bermai kumsang ni le som panga aron thlen meu chuan India in fleet anai sa antinan India long emo indonana ahman thin thlotheina angchi atam zok su man theilovin oma anina taka chuan India hian heng indonana ahman thin ral thuam chi hrang siam chuak ve tur hian athiam na le theina in atlin lo ani bik lawa sumlama la ni se harsat na lian thama nei lo ni aboina lai ber chu hetiang ral thuam bik siam chuak tur hian mithiam bik an ngaya chutiang ti thei mi bik kan tiang chi anei tam lo hle ni antinan Russia France Germany le United States chuan hetiang lama mithiam bik an nei wangin antan boina tur om lo ni tunlai ral thuam thra kan ti te hi chu atlang pui thuin voi le khata siam chu an ningai meu lo kum tam tak en sinana in voi ngoza ti solin anti sol lai te an siam thathina hetiang hi trial and error method tin an soi train chutiang chu thil kal dan aloni le zel taka chuan India tan chuan zan khat thil thua engkim a fel duak thengot lo ni min tengamo nuclear ral thuam poni se mang theidura siam chuak tur chuan kumsom don te an man thina wangin India tan chuan zan khat thil thural thuam siam chua chu thil theilo to mani amero chu India chuan ral baidan strategic advantage pakhat thadeu nein abik takin China tan chu strategic advantage chu atangkai don hleni chu a navy te hin ni Indian Navy te hi ngai nep chi an ni holo ti kan choi masa phodangai Indian Navy te hian tunlai longchang kang ber mangin abikin Asia phei chuan Indian Navy te hi thil ti thei ber pani na ania hei takhi China aya India achungnung na chan su ni omzia chu Indian Navy te chuan Blue Water Horizon an ti mai achang chuan Blue Water Operation ti point an soi thina du thalin chulai huna chun an chet thei wangani Indian Ocean hi India tan chuan in pen na thatak nein chorpo a chhor tangkai hlea India le China hi hengral thuam chi hrang a hian in thlauviam ma se kong engmasa ta China hian India chu khan lo na anei ve thau mai chu fleet logistic ale aircraft carrier ani tuna hian India chuan field to aircraft carriers te destroyer som pakhat frigate som bathum le ballistic submarine pakhat baka submarine chachuak mai thei som pathum nei mekani abik takin ballistic missile submarine hi apoi mo in atul huna nuclear ral thuam a mel ma te laka akap chuak thaini then khatan chuan thria thiam a har sadeu mai theya mase minol puin an thria thiam theidan tur zong in soifia katumange afia zolo ni chuan minlo thria thiam donia heng ral thuam te hi India in ane wangin India tana mun poimo em akul bing po kan ti thayang chu Indian Ocean chu nga thu nei na anei thaidan chu ni
India marchak lama po China hian tran mun chu an kho theina meu mai mase India marchak te hi tlang ram cheng chetak an ni hloma wangin China tan chuan indona tual zola tan man tur e matan chuan ati chi lo ni Indian Ocean a phong chel tu Indian Navy an ni meu wangin Pakistan tan po che chuangai na wang le a achan chu he tuipui hi an cha khailak na kongpoi mo tak ani miawani Indian sual chuin kong akhara ni ve chuan Pakistan tan chuan buina tham fet ling dona chu changala ni lo China po kong franga an dan chep dona wangin China tan chuan mani thina tur thang an kamani hot mai Indian Navy ten Indian Ocean a thunai na an nei miaw wangin China chu long manga an sum dona ti top sak thei din huna dingin China in ngana poimo tak tuyal theile gas baka an economy thlangin Indian Navy te hian an dan cha sak theini hei baka hian India Navy chun aircraft carrier pani anei pialama Malacca Strait ta le Indonesia tuipuya chok point engmozat anei wangin China in ram dang atanga thil achok lu thin te chu solu theilovina siam theini hei China chun faranin aircraft carrier te ti mason dan turangai turenga China hian heti song hian ma ala tak tak anei chuan a fongsel tu ani thuang achan chu India ain sipai anei nga zok pianama tunai ral thuam thaber ber le thar berber anei thei wangin ani ma se chu tiang din hun thleng tur hera chuan kum tam avayangai don thuani China nei velo India hen advantage anaya chu United States ne na anin leiji na in that lam apan chhozel hi ni Indian mi tam tak chuan India chu khovel ram dang buina in rol velawin non alignment state ni reng sen doa amero chu chu tiang rangot chu ni theilo ni abik takin China in nasa takin ma alak sau nuangat phei chuan India tan chuan ai na pha pui tur anei venge nge ngai to so kani khovela democracy ram lian ber ani angin China Communist Party tan chuan India chu existential threat ani ve theila dani chumi omzia chu mi puidam kho chu theina ti der thong thei tinang deu ani ome tuna hian China chuan a khwale tui te thil ti a hriat zungzung theinan tracking device le surveillance technology a mang tran der to a hei baka hian China chuan technology bika global monopoly nei tumin ma ala mek bokani kumtin Taiwan tan China chu an hlom tuala Indian tam tak tan chuan he an inkar boina hi ramchung boina ngin langma se thudik tak nen chuan inkar hlatagani Taiwan hi democracy ram China Communist Party ram dep emo kaman nok saklo takalo om ve satlia mai ni lo ani na taka chuan Taiwan hi khovela microelectronic zong deu tho supply tu ne Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hian khovel mun sanga tunlai microchip te hi a supply a an 5mm siam chuna huna tangin khovela microchip te berle advanced per siam chuanin heng microchip te lo chuan tunlai ral thum changkang berle electronic thil te hi aman theilo ne China hian Taiwan hi ala dona ne chuan an thil siam chuna hun tele an thiam an finna zong te po nei sak ve katum dona chuwangin China chu khovela microchip thunun tu le supply tu ani to don baka Taiwan chu athun hoi arab betin atum ati hlot ling thei don ani China Communist Party rorel dan pom du lo an omani chuan chu company thil siam chu ta chu ramdanga thon chu khap sakin an economy in atur pha hle don ani hei takhi China tan chun thil thatak ne in India chu nasa takin a hrek theinona India tan ding chuak le tur chuan kum tam tak adu ngeyang le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company chuan America tunlai thil siam chuan a hmun nei ma se Taiwan pon aero a 3 nanometer microchip thara siam chu a phal lo thungani Taiwan in hetia tina chan chu insurance policy ne in khovel ram thrang sum lo lu ta chu Taiwan avek lu se an du fangani a ma se China hian Taiwan hi ti lui na mangin ala ni lo chuan thil point tak turani India hen kum zabi som ni le pakhata din chu adu ni chuan ram ko big anei lo na hi ati to pangai ni ani lo chuan technology lama ama aya chungung zok China laka hian indo pui pathumna atlom mayang ti hlomani ani lo vek point a mel ma China laka hian ain pek angai ngeyang le